Dan asal dari segala dan sumber segala ketaatan, kedisiplinan, dan kepatuhan itu adalah menghilangkan rasa percaya pada diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah melindungi kita dari kepercayaan diri yang berlebihan, sehingga kita selalu menghadirkan keyakinan dalam diri kita, dalam pikiran kita, bahwa apa yang kita raih sampai saat ini, apa yang telah kita capai sampai saat ini, itu adalah karena kerjasama kita, karena kepatuhan kita melaksanakan instruksi pelatih kita, karena persaudaraan kita, dan karena silaturahmi kita dalam tim ini. Karena sudah yakinkan bahwa yang bisa memperpanjang umur sesuatu adalah silaturahmi dan persaudaraan. Tim itu akan panjang umurnya karena persaudaraan dan silaturahmi, dan manusia akan dipanjangkan umurnya, dibanyakan rizkinya karena persaudaraan dan silaturahmi. Allahumma inna wa la tu'assirna umur kita al-Fatihah. Orang di bis di tali di astaga. Yes.
think most important, it's not the individual, it's the collective. And these things just happen because our supporters come to support us and give extra energy. And today, because one more time, we just have bigger days to prepare and to recover our players, and opposite team one more time have more days than us. It's very, very important that our supporters in the stadium can support our team to bring extra energy. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Guys, before I speak about the game, I think everybody already know what's happened with the Mufli father. Ya, sebelum saya bicara soal pertandingan, saya kira kalian sudah tahu. It's not easy to speak about this, but I think if before we want to try to make good result, now I think we must try more, at least to give and dedicate this our game to family of Mufli and to Mufli, because we are a family, and if we are a family, when someone loses family, it's like we are losing also. So what I ask to you guys, it's after when we pray, before we go to warm up and before we go to the game, pray for the things that you usually pray, but also for this hard moment that Mufli and his family pass. Ya, sebelum kita nanti pergi, kita doa seperti biasa dan juga doakan agar orang tua Mufli bisa tenang di sisinya. We can lose, we can draw, but the attitude must be different than first half against Madura. Nanti official pemain sebelum pada saat sebelum kita berdoa, kita juga mendoakan ayahanda Hidayat baru, semoga tenang di sisinya. Mulai. Kami persilakan untuk segera masuk ke dalam stadion, dan tentunya kami berharap kerjasamanya tentunya agar tidak membawa musim kompetisi 2022-2023 di Stadion Indomie Arena Tangerang menjauh tamunya yaitu tim kesebelasan PSM Makassar. Kita ciptakan rasa nyaman dalam menyaksikan. Hadirin, inilah tim PSM Makassar yang sudah mulai melakukan pemanasan menjelang pertandingan pada sore hari ini. Sekali lagi untuk penonton, supporter dari kedua tim kesebelasan yang bertanding, baik dari supporter Persita Tangerang maupun PSM Makassar yang sudah memiliki tiket dan masih berada di luar Stadion Indomie Arena Tangerang, segera untuk masuk tentunya. Kita akan menyaksikan bersama-sama jalannya pertandingan di pekan ke-30 Liga 1. Makassar dalam pertandingan sore hari ini.
dan coba untuk menangkan bola. Okay? Another thing, be fighter. Santa, be fighter. Okay? Now, listen to me. Tarung. Here, no players tired. No players tired. Okay? I don't want nobody. Tired is old people and sometimes child people that need to work hard since the sun up until the end of the day and heavy works. This is tired. You are making what you Tidak enjoy, ada what you alasan like. capek di sini. Capek itu bagi buruh di sana yang kerja mulai mereka bangun sampai malam hari kembali. Oke, ini pekerjaan kita, tidak ada alasan capek di sini. Too much. Kalian suka, kalian cinta di pekerjaan ini. Too much hot today. Wash your face. Our supporters are there in the sun, Makasih dikit waiting for kepada you kalian. to make bagus game, to make bagus attitude. Huh? Itu juga bagus. Today we want to dedicate fantastic result with Mufli. See the characteristics of Mufli. Mufli without ball, don't stop. Always run, always accuracy, always intensity. And today, if you want to get points, we must win. Ayo guys. Ya, perhatian. Saatnya ofisial pemain sebelum melakukan pertandingan sore ini kita berdoa semoga di pertandingan sore ini kita diberi kekuatan, keselamatan, diberi kemenangan. Doa dimulai. Selesai. Ayo Ki. Hati-hati di situ. Saya sudah tadi. Ayo, kamu tunggu dulu. Ayo langsung. Ayo. Apa? Ayo. Cetak lagi. Kick-off babak pertama telah dimulai. What we do before not help us today. Apa yang kita lakukan, kita dapatkan sebelumnya tidak akan membantu di pertandingan ini. If we want to get good result here, we must fight, we must run more than them. We must show inside of the field that we want more than them. Okay, guys?
selesai. Dan seluruh penonton yang telah menyukseskan jalannya pertandingan pada sore di BRI Liga 1. Ramalan tim kesehatan Damkar dan juga LOC Indomie.
PSM terus berdoa, jangan sombong, ya kan, karena perjalanan masih ada sisa beberapa pertandingan. Kita juga yang mantan pemain PSM, putra daerah Makassar juga mendoakan PSM juara. Ewango, PSM. Be humble. When speak about champion, be humble. If we want to win matches, it's very important the Bayangkara game at home. Rendah hati. Very teman-teman. important to us. Unfortunately, we cannot dedicate the 3 points to Mufli. I hope that next match we can say, Mufli, these 3 points is for you. Huh? Okay, guys, let's go to play. Ya, pelatih ofisial pemain dalam pertandingan berdoa mulai. Selesai. PSM!